Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Mini khairokma hamzakma paiflaya. Tinini shal ozora. Belai special. Tangge. Baitang kaito romani. Ozora erenya. Kaito hamari klaimani se. Nengketang tini. Obon nini pan baya. Baitang kaito nono khairogoi ketang tolmani bagise. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrangdi. Tongthokdi. Tangai. Tini kaitor. Yes, tini kaitor. Nono kibia yakaria. Ano kibia yakaria. Hallelujah. Praise the Lord. Padi. Tini kaitor sung lob layana. Bomusung zago sung lob thung bono. Bomusung zago sung bono hambai rethung. Hallelujah. Oh shakatala rima karaboste kere. Hallelujah. Oh raba 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 shete rima karabala raba khayar moste kere. Rita kore mokori natala ribaste kere. Thank you, Lord. Need presence of enough. Your grace is enough. Your leading, your love is enough, Lord. Sabit kayo nintan you, Lord. Ozora nini silo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shakatala rimaste kere. Yes, yes. सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. Hallelujah. Khasrangdi. Tongthokdi. सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. महिमा हो तेरी. महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Alpha, the life of Isaac, the fight on it, the Yagulo Nainero, Brony Shakawo, nearly take a ton of salsa, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kawitone Polahamia, get out. Mokaluja Klaitone Polahamia, get out. Buziria Klaitone Polahamia, get out. Hallelujah. Anointing. Yes, a buzim anointing. Hallelujah. And declare Jisu Khristoni Mumbai Ken. Amen. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Tongkhe Church. Nung belai special se. Swngcharni Borok nono reject klai mano. Are nung sabo ning nono siniangi tongi mano. But Swngcharni Borok nono sude siniya doesn't matter. Kaito nono siniwo. Bini mokolo nung katharse, bini mokolo nung kahamse, bini mokolo nung mazra kreise. Ephesians chapter 1 verse 4 belai serai siza. Swngchar se seram jagyako afrono kaito ni mokolo nung kathar, nung kaham te mazra krei. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mahima oh teri. Mahima. Yes. LOBMUNG zogo. Kaito simisi. LOBMUNG zogo Jisu Christo simisi. Hallelujah. Oh hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Yeshu. Yeshu. Hallelujah. Yes, tu hi hai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Shakatala Rima Karaboste Kere. I plead the blood of Christ, Lord. Oh, hallelujah. The night of Abraham is shocking in Tikatana Saro, Lord. For the Mokal and Fioridi. Kunzo Kukran. And Nani Bagin brother ready collided, Lord. Hallelujah. Nini Kogno. Yasakani Sunani Bagafa. Afa and ready collided. Hallelujah. Jisu in Tikatana Sarsawiro. Oh, hallelujah. Oh, Rata Karabasteki. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Church Tongkhe Zakda. Khasrang Zakda. Gano Bible Nadi. Reading di. Kaito bless klanya tangi tong. Kaito nor ketal ke ya prishana tangi tong. Kaito kusum sarana kaito ya. Kaito fresh sarana kaito se. Jini babu kaham se bo. Hallelujah. Praise the Lord. Neng Zephyr kaito na submit klainai. Soitan kebeng zaknai. Te Nini Samungse sanai. Tamu samung neng klanya na itong. Boron neng ya prishana na itong. Kaito no sa yafadi. Submit klanya nini planning no. Nini samung no. Everything will be good. Hallelujah. Abo gudo sibi butaglat. Excellent nai. Nini bukuk ni kok by ken neng sirigi sanai. Ani kaito na hamari klaika. Ani kaito subama may ang hamsa zang. Ang ketang bini zari se. Neng sanai sirigi. Tangi himale kaito ni hamzak ma. Pai playa zatyobo. This is unconditional. This is not a like human love. Condition gananya mo. This is God kind of love. Hallelujah. Oh, Shakatala Rima Karabasti Kiri. Tongkhe be church. Katalia Prisharana Sangi Tongkai Sonono. Himna ni bagi reading di. Ya Prishana bagi reading di. Hallelujah. Piaba aya pritai nini liya. Nini ngi Jisu Kristo sharai. Aya prius mensyedi. Hallelujah. Sekarang himgra ngai Jisu Kristo se. Bono follow kladi. Bono rutadi. Bini passing focus kladi. Yang tanah sikdi. Secure kere sengsaro. Homoni kiri laimani. Sundrumani abu simise koplo. But kaito tam tong kaksang ma tong tokma. I like the security protection beba koplo. Hallelujah. Oh, Ratha Karamaste Kere. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, tu hi hai Prabhu. Tu hi hai mere Yeshu. Yes, yes. Yes, tere siva na hoga koi. Hallelujah. Jisu ni mungbai. Kathai kathango mo. Jisu ni mungbai. Everything is possible. Hallelujah. Neng se om mungbai ke ya prishana bagere da. Zukna habai sengsara kaisa mung no ya falzago among ka Jisu ni mung. If you're ready to walk with Jesus, everything will be right in me to you. Hallelujah. Oh, Shakatala Ramaste Kiri. Aha. Yes. Neng tamu neng Kristo bay tansan zaken ke. Tamu neng aketalo sop bay kehan ke. Nini Bisingtwi kaham simis nukjak sinai. Hamari genang kok simis ongkor sinai. Hamzak mung genang kok simis ongkor sinai. Kethamong simis nukjaknai. Bwsak ni phan bay neng yapri sheketa mung nai. Ara kethamong krei. Ara walai mung kamai mung kaslelai mung naslelai mung. Abu simis koplo. But Kristo yapri shemani Kristo bay tongmani ara hamzak mung simis.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, yes. Church reading ni ini gara Bible nani. Kai to tini ketal ke purna tangi tongo. Kai to non tini ya pana tangi tong ketal ya pri. Ketal fan. Tangi himale. Ela maga belai serai sija. Isaiah. Hallelujah. Chapter 40 verse 29. Tamuni sija garo. Belai serai sija. Kai to pan kri rong no pandu. Kebel rong no gerak layu. Neng se pan mana bagi mono musung. Kebel ngi to mono gerak na mono musung. Kai to no gerak khanya musung jago. Hallelujah. Oh, hallelujah. Na 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 na. La 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 la. La la la. Na 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 na. Hallelujah. Oh, shatara makara boste kiri. Afadin tani sabit kayo zora. Furnay ka hamnang si Holy Spirit. Subanay ka hamnang si. Submit kayo nin tani wazora no. The time is yours. Lord, the time is yours. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pari. Kay toro kuplong layan. Kay to ni koko kuplong layan. Jini kay toro sunu kibia. Sunu yakariya. Hallelujah. Praise the Lord. Kesen ke tonanin bagi kay toro sunu sunamya. Kitung ke tongnan bagi kay toro sunu sunamya. Keplay ke. Hukum renai. Order klainai. Raja ni besar raskumar hake tona bagi se kay toro sunu sunamo. Hallelujah. Praise the Lord. Neng ereng liya. Neng belai keno sak nim pan ba himani bagai. Kisahkan neng sundro masa jago. Kisahkan neng kiri jago. Ya prishana bagi pan maya neng ungu. Tangai nini pan maya neng himnari nayo. Neng mano ang mano hongkake Jisu Kristo pai kruso tipanya nangla kamu. Neng mano ang mano hongkake Jisu ni bahan sekak zakna nangla kamu. Neng manya. Ang manya. Sengke khoroksa manya. O bwsak manya. Abuni bagino. Baitang Jisu Kristo pai nani nangka. Bokok namani bai. Nini bokaha mengka. Ani bokaha mengka. Bini bahan sekak zak mani bai. Nini bahamya hamri rizaka. Ani bahamya hamri rizaka. Bobai tansang mani bai. Neng bokata pika. Ang bokata pika. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Kristo. Yes. Neng bokha bai ke poito klai subrai hini goshi mani bai. Neng mo sheleng liya tabuk, ang mo sheleng liya. Neng mo kaito ni busa, ang mo kaito ni busa. Neng mo sungsan ni liya, ang mo sungsan ni liya. Neng mo sukna haning man ka, ang mo sukna haning man ka. Molbrum ni lang man ni bongka, ani bongka, because of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Just super sungsar gyan ganang borok kundi, ani piplay lang ma ani ingka ni kaya sanani pan kray. Khoroksa ke khoroksa ni fan kray je ang piplay lang ma mangka ani sampoti bai ani gyan bai ang teitus thilia ang kathang se nei goshi mana ke khoroksa thani fan kray but je borok Jisu Kristo bai thansang nai je borok Jisu Kristo no bokha bai poito khlai nai bono kuthunyo mesene kathangai basa honai bokha bai ke poito khlai nai Jisu nangani subrai ni je goshi nai bo simise okogno sirik sirigei fan thonai te belai ke confident ke khom ke sawi manai ani langma molbrum ni bagi engka teimung kerika Kristo bai tansangi borok ketal engka okogno sawi manai. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Kabang ma. Kaham samung osung saratongo. Hallelujah. Praise the Lord. Asamurong sungtam klainai. Okay. Tangai sengsar side boss sotori bagi boss ni bagi matong nai ble. Klaidi no problem. But logi sab tong nang nai. Jisu Kristo tong nang nai. Hallelujah. Tagi hinmale Kristo bai thansang ma bai se borok ketalo. Kristo bai thansang ma bai se kaham borok ongo. Hallelujah. Bono subrai hini goshima bai se matangjak mongo sok payu. Hallelujah. Tini kema borok bemar hini kengai tong layo. A bemar already hamri rizak se piaba Jisu ni bahan sekak zakmani bai hamka hini goshia. Sasa saya. Hallelujah. Praise the Lord. Shadi goshi shidi. Tang himale nini buko ko pan tongo.
Neng khoroksa sungna serai dong sole khalayo. But buku ko kaham sawoy nini langmani bagi neng kaham ke as azia. O buku walanya bagiya. O buku kebno naslena bagiya. O buku ba kebno hamya sana bagiya. O buku kebno kutugna bagiya. Kebno hamya paising telangna bagiya. O buku tamo. Hallelujah. Kaham sanani bagisi. Praise the Lord. Oh shakatalari makara pusti kiri. Kasrangdi. Katong togdi. Jini kaitor sunu kibiya. Jini kaitor sunu yakariya. Busunu belai ki hamzago. Abuni bagai naikol fly mang notong. Oh rata kara pusti kiri. Hallelujah. Praise the Lord. Tong tok sugdi. Nono bos serapsani bagai pani yakar gelak. Mera ek shota tong mani hindi sao. Tamungka masa kemai tangka ni sao. Jepro masa kemai tangka malik tam kelakya ama sana naitok nani bagai hakorung teng hasukung teng hapung teng tangka. Watunya watu henlia, satung na satung henlia, kosto na kosto henlia, tekto na tekto henlia. Tangka amera masa na naitok nani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Jepro naitok iman ka belai tong tok zaka te bangra saka ruzui na kani sao mera na saka neng te himna nanglia angsi nini bagi himsinai a mera naitok panya abo te kebuya Jisu Kristo se a kemai tong nai mera masa abo te kebuya abo neng angse neng ang tini kemai tong mani but Jisu Kristo naitok paika naitok guiseng no bini bangra saka ruzui na ka te tabuk obono sawi tongo himsidi tabuk Ani bangra saka tongoy te neng ya prishana nanglia angsi ni nengi himsinai neng o himao se himsidi angsi ni nengi kalai sinai o kalai mao se neng poito kalai di obono se neng asa sidi obono se neng depend kalai sidi te nini baitang effort no nanglia neng kosto kalanya nanglia neng te atek to tang nanglia nini ngang bahan sekak zaka nini ngang khti musu zaka nini ngang lasimung zaka nini ngang atimung rozoka nini ngang krosaka tangka nini ngang thikya nini ngang tangi basaka tabuk ang tangi basa male neng mo tangka ni Jisu declare ka hallelujah kesam kerika it is finished ni saka bipring sapana kerika hallelujah je sumsok already kerika je tekto already kerika je hamya already kerika bebhag no Jisu Kristo cross sakawo bini sakawo rozoi pebika abon nang haine hai logi tinya ta thangpidi shadi kerika hallelujah neng delins ang sikok ang hamyang sumsok ang sujani gosiung keba neng se gosiung keba neng aro kelai tonglang diba Jisu Kristo kok kenamani bang kahamangka bini baham sekak zak mani bai ani hamya hamka ang tabu excellent healthy se te bobai tansangi borok kota lengka bigra bo paika abo bai ang genang ka nei neng gosi uya presya mani bai neng excellent position tonglang diba hallelujah praise the Lord Peter tam tongmani Jisu no reject khlainai khoroksa sagri tongmani khoroksa disciple tongmani hallelujah oh hallelujah Jisu ni sagri Peter pia batamungka Jisu no reject khlaikya why shaya why niya why tham reject khlaikya tangai Jisu bai tongo bini kok tongo pia ba subanai phola kreni bagi Hallelujah. Praise the Lord. Tini kuma borok. Niji Jisu azina nailayo. Neng Jisu mungsasak azi de manoba. Bishigo tangai phola sa nini ngi subawi azinai. Nono kuplong klainai. Neng mano hongkang keba. Jisu panyan nangla kamu. Nini gia nini buddhi ba ya prishema ba perfection sogo hongkang ke nangla kamu ble. Peter abono kaise great example. Bo Jisu ba tongo bini sagrisi bo. Jisu ni sagrisi. Botangi Jisu no reject klai because Jisu Khristoni sagri in paika hakaba Jisu Kristo no kokna paika abo banya je slai jakung paine abo haya logi subanai nango asubanai sabo abongka Khristoni folase jefro Khristoni fola nono subawui nono lead klai nai afro tamung nai perfection kaham alaida hamari abo simisu nokjaknai je Peter Jisu no reject klaika a Peter belai keno fola no receive klai mani yaglo pan kotor ko ya prisheka Faidi Peter by John beautiful gate tike a nok tharo surina bagai thangi tongpuro kaitoni kok sana bagai kaitono lob na bagai thangi tongpuro tamungkha faidi sing abo nailayane Acts chapter 3 Samung chapter 3 sing jotono khulok layane hallelujah
Praise the Lord. Samung chapter 3, verse 1. Tam sijak tong lai di. Peter and John went to the temple one afternoon to take for in the 3 o'clock prayer service ni sao. Tinta somai ni suri mung kaisa panda tong mani. Abuni bagai Peter by John thang lai tong mani. At tinta somai ni sarit ni. At tinta somai ni suri mung panda ni bagai. Hallelujah. Tamungka tuo as they approach the temple, as a suri mung tayo borok tangi tong lai pro, habna nai tong lai pro. Okay, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the temple gate, the one called the beautiful gate nisau. So he could beg from the people going into the temple nisau. Tamo. Binnog ni borok aze asai frun simi yakung manya oke zungzak nogo te kuno samung kre bini. Tam khlakya. The daily no ruzu lai as a noktani gate, beautiful gate buskango ke bono asuk ri klangi thangu. Noga haino ligla klai tongmani salai oro ligla ke klai rang aji khangke rang kisale mana no bla hnai rang aji thung bikha bir thung hnai bini nokni borok mono o beautiful gate buskango klangi thangu. Abo hake bikha biri sanai tongmani jorawono rang sanai tongmani jorawono Peter by John thangi tongmani alamati. Hallelujah. Praise the Lord. Jeffro, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter by John ageti Jeffro habnani naitongo afro tamukhlakya rang kisasak anak kelang zabaidi. Henai bo shanka Peter by John no. Okay. Hallelujah. Tamukhanadi forong Peter and John looked at him instantly, and Peter said, "Look at us." Okay. Jeffro Peter by John no rang shanka kelang zabai dano. Kaidok zabai dano ne rang sani tonga zorawo. Peter abono khanaka rang san mano. So Peter saka, "Look at nasik di sini pasingo. Look at us ni saka. Nasik di sini pasingo." Afro ke belai khatung khazake bon nasik ani so. The lamb looked at eagerly, expecting some money. Oh, nasik di hengkaba. Tinile ang rang mozoma marak sinai o borok khorok ni aro hnoi. Melai tong thok zaka asai frun simi yakuk yang banya. Peter by John kebo kokso sanai kire thangi saikeble rang samja kangkeba Peter by John tam saka nasik dik sini phasing nasik dik a yakung yak banya belai khatung khazangka belai expect like tinile ang o borok khorok ni aro mungsasuk man sinai mungsasuk anak kelang sinai hinai tong thok zaka. Okay, tam saka afro Peter. Verse 5 ni pore verse 6. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you." Ani thaniwo rupai bokri. Ani thaniwo rangsak bokri. Ani thaniwo rang khoksa pan kri hini Peter saka. Hallelujah. Praise the Lord. Ebon pertamka, but I will give you ni saka. But kintu piaba tini ang nono kelang nai hini saubo. Ani thaniwo rupai belap kaisa bokri. Ani thani rangsak belap kaisa bokri. Rang khoksa pan kri. Piaba ang nono tini kelang nai. I will himself. Hallelujah. I will give you. Tamno what I have. Ani thani je tong mani abo nono tini kelang nai himself. Hallelujah. Praise the Lord. Ani thani rangsak bokri. Ani thani rupai bokri. Ani thani rang khoksa bokri. Piaba ani thani je tong mani abo tini nono kelang nai thana hini Peter saka. Belai confident ke. Hallelujah. Maybe as a borok belai keno khatung khaza bongza kana plus rang kribo hono rokpai kribo hono rangsa kribo hono tamno bo klangna na hinai bo belai keno sungmung bo asai jakana bo khawo. Hallelujah. Praise the Lord. Tamung khana jabuni pore. In the name of Jesus Christ the Nazareth. Peter khorang khlaika kotorke. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Jisu ni mungbai ke Nazareth ni Jisu ni mungbai ke keplai Jisu ni mungbai ke tam saka get up and walk ni saka basa dikte himsi dik ni saka. Hallelujah. Praise the Lord. Bini problem ranya bini problem mungsaseng nangi tongone sompotia bini problem tamo asai prun simisi yakung yak manya. So Peter saimano bini bagai tamo nangsuk abuni bagai no tam saka get up
and walk ni saka. Hallelujah. Praise the Lord. Basa sidik. Te hindi kni saka. Tamni mungbai. Jisu Khristoni mungbai. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Khristoni. Nazareth ni a Jisu Khristoni mungbai ke saka tam ni a yakung yak banya no. Get up. Basa dik. Te him sidik kni saka. Hallelujah. Oh shaka talari mastiki. Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened in his soul. Hallelujah. Praise the Lord. Peter bini yagra yagba ke romka te subaka basanani bagay pungsaka basaka bini yakung yak manya akokoy mokoy ngitong mani instantly healed ka logi no raka logi no himka. Hallelujah. As I promise Mr. yakung yak manya. Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Christo at 38 years yakung yak manya no hamraka. Piaba o hamranai obo Jisu ya obo Peter se sabuni mungbai hamraka Jisu ni mungbai ka hamraka nini thani wo omung tongo nini thani wo omung tongo yes sukna habai o sungsar kaisha mungno ya farzago amung ungka Jisu ni mung. Hallelujah. Tomung nang pholaba ya prishaka hanke tomong nang pholaba ni tui dulzagi tongo hanke Nini Bisingtwi bo obo hai samung khlai jaknai kaituni mung lobjaknai jat. Hallelujah. Praise the Lord. Nang saksana ordinary moneta khlai sidi nini yago hamari tongo nini bukho ga hamari tongo nini yapri wo hamari tongo nini lifestyle hamari tongo nini himma wo hamari tongo nini sampli wo hamari tongo nini dehara hamari tongo tang himale obusak ni malik sabo Jisu Christo se nang je busak tui tongo obusak sabuni mondir kaituni mondir se nang saksana ereng moneta khlai sidi nang saksana sugya moneta khlai sidi angle mangla khni nang moneta khlai sidi obo te oba ke wan sugnani zoraya tangi hinmale Jisu Christo nini bagi bothika ani bagi bothika Jisu Christo sungsani joto boroni bagin thika bini thima bai nini ani sumsok na karjaka. Hallelujah. Bini bahan sekak jamani nini ani hamya hamka te bo kthino mesani kthang basa mani bai nang bo kthang ke to guri sokpakya te bo Pentecost ni salo ya farmani a loklai mani phola nini bagi bo ani bagi bo tomungno nini bukhani doglam nang phyoge reke bobo nang bai tong phainai bobo nang bai sa phainai. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 20 wo belai sarai sijak tomungno khoroksa se doglam bo mano khnawi phyoge reke a doglam bo phyokjak hanke tam habnai Khristoni falani bisunga habnai nangmanya tongnai nangmanya sanai nono suba plai mangna tongnai. Hallelujah. Oh shaka thala rima khara bostiki. Oh hallelujah. Hallelujah. Tongthokdi khasrangdi nang nini phanno saime nyangma bagise soitan nini thani phai mosa phayo nang je kaitoni bosa nang bai thang siangi tongmani bagise soitan nono phemlok phayo nang erenglia nang kaitoni bosa se. Agibo nang kaitoni bosa tinibo nang kaitoni bosa khnabo nang kaitoni bosa nini sinimung tai selai jagya borok ni sinimung kun nini tai selai jagya borok kaitoni bosa no o borok hanjaknai se ani kaitor yabo ang bono sinia ang niji ungo kaitor nangya ang himkyang keno ang ya prisa keno ani ichha moteno ani ajima baino ang ungo hni borok hanmani bagi se kaitor samung khlai manya ungo sadik ang manya ani Jisu mano ang manya ani kaitor mano. Hallelujah. Tini ang yak bupray tong mani kaiton zarisi. Ang tini kok sai tong mani kaiton zarisi. Nuk mani kaiton zarisi. Bekhanai kaham, deher kaham, samung kaham masai tong mani samung khlai ma tong mani kaiton zarisi. Ani kaisa pani effort kare because of God, because of Lord Jesus Christ. Sadi nini bukuk bai. Goshinani siangdi nini hini kaisa pan ta khlai di beba kaitoni mangse. Hallelujah. Praise the Lord. Nengka senamjak, angka senamjak, sengsar kaito be senamjak. Hake nini bagi bawa torko, o senamjak besak da torko, na o senamjak sengsar da torko, na senamnai kaito da torko. Bawa nini bagi important kok tabuk saiman sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kebang borok, o senamjak no torzak itong layo, o senamjak besak no torzak itong layo, o menamai tangnai jat besak no torzak itong layo, o sognai jat besak no torzak itong layo. Hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah. Kaito ni mungsi kusuk lob jakteng. Nini besak sogui thanai jatse nini besak menamai thanai jatse nini besak komori thanai jatse o besak hadoli baise senamjago o senamjak besak no tuiba nangtanga se kungsugui tong o senamjak besak no tuiba nangtanga se khom ungjagui tong senamnai kaito no tuise khom ungdi senamnai kaito no tuise tong thokdi tangi himale bonnono khibia bonnono yakarya. Hallelujah. Praise the Lord. Nang tomon kebelangi tongke pan kaito naran su painai. Nang tomon pan nango ke pan kaito naran painai. Nang kebelangi tongke gerak bonono khlainai.
Hallelujah. Bonono kibia, bonono yakaria. Takir di nisau. Do not afraid nisau. Takir di nisau. Ang nini kaito ni logi tonggo nisau. Yes. Nono hamzak na kaito ni logi tonggo. Oh shaka talare makara bos dikiri. Hallelujah. Hallelujah. Abuni bagin solution. Kaito naro simis tonggo. Nang ja sikpa sungsaro solution na itukdi. Nothing you will get. 뭉샤포는 능 만야 선암 잡고는 되는 solution 리 만야 선암 나이샤스 solution 리 마노 할렐루야 praise the Lord 할렐루야 능 선암 잡듯이 선암 잡 성사로 능 solution 나이 되고 있던 거 함께 nothing you will get 선암 나이샤스 미세 solution 리 마노 선암 나이샤스 미세 배박 너는 야파리 리 마노 할렐루야 praise the Lord 아버님 바기노 능 부팡어 똥카게 능 부타이 타이나이 부바르 반나이 발라이 험험 그 똥나이 nâng bố phang bài sek lên đến kiri, bố phang tê kia bây giờ Jisu Christos se, nâng Jisu Christos bài sek lên đến kiri hình càng kê, nâng bedek sai sung nâng bahai ke bố thay này, nâng bedek sai sung bahai ke nâng, blai ganang ke tong iman này, bố bar ganang ke nâng tong iman này, no, manya nâng bố phang bài kereng zak na nang này, bố phang tê kia bây giờ Jisu Christos se, hallelujah, praise the Lord, nâng bedek tê tê bahai ke asik pan punog iman, bahai ke angmano honi nâng saiman. bố phang bài kereng zak hengke simise nini thani blai tong nai bố bar tong nai bố thai tong nai jepro bố thai tong nai afro nang sarwi man nai hallelujah praise the Lord mongsa kri buksa sasung bedek nang tam khlai man nai bố thai thang nai komori thang nai tini borok obahai nang itongo kaitono yakare bini samung no tor zagi tongo hallelujah jesuk pano samung kotorong ni kaitoni slai kotorong imanya jesuk pano nang gian grang de nang kaitoni slai saka ngimanya nang senamjak no tongnai dini ani dai to tamo kaitoni mungno kusuk khlaina ni se kaitoni mungno lob na ni se kaitoni hambai re na ni se kaitoni obon musung jako hallelujah praise the Lord naidi tamo ni singka ka bemar bai mang kuplong borok rok tamo hongke obahai problem po omahai problem solution already ya phari rozak hai pano o solution no salsa pano gosigla Mia man chakri no kasau ang obahai posto sakri klayu. Mia man business sao ang obahai business klayu. Mia man kabang samon ang obahai samon klayu. Ke 2000 boson Israel sekang no Jisu no hamri reka. Ani Jisu hamri reka ni okong no lentani saya. Sadik 1 Peter 2:24 belai serai sijak Jisu ni kesabai berak hamya hamri rezaka haken nini bukok nang gosia Jisu ni kesabai ang hamka hamsuka hanai okong no ke tangi sanani bagi bukok hilik zagito tangi nang no yakko sengsani kong no ka asik ko do ke sawiman Jisu hamri remani ko Jisu ka ham klai remani kong no ke tangi ni bukok ti ongkoria sadik ani Jisu cross saka timani bai bini bahan sekak zakmani bai ani hamya hamka hallelujah praise the Lord nang kolam ti khiklai yes ajinai 피아바 아그낭 constantly 닌 타니 부프로 똥나이 제프로 능 사이만나이 지수 크리스토 라자니 부사 카이토니 부사 파노 랑삭니 너가 아사이 파일리야 룩파니 너가 아사이 파일리야 그낭이 아사이 파일리야 비그랑이 아사이 파이캬 뭐 비그랑 머니 베 그낭 응카네 능 제프로 사이만나이 제프로 니니 부콕 띠앙 커나이 아프로세 아그낭 constantly 닌 타니 똥나이 Hallelujah. Genang mana orang genang simia, tomung kahamu genang, samung kahamu genang, oke koktai kaham satine genang, lifestyle genang, bebago genang ngiman nai. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Corinthians, yes, chapter 8, verse 9, belai serai sijak. Jisu baitang, keri ing paimani bai, bigrang paimani bai, neng anggenang engka. Oh, hallelujah. Oh, shakatala rimaste kiri, hallelujah. Abuni bagino, tamnang nengte, Kristo bai tancangi borok ketalengka. Hallelujah. Bini bahan sekak zaman ini hamya hamka. Bo bigrang paiman neng genang engka. Te bono bekabai ke poito klai. Jisu neng nani subrai ini goshimani bai. Metang zaka. Romans chapter 10 verse 19 okong sawo. Bekabai poito klai mani bai kaito ni mokolap kahamungo. Te bukuk bai ke subrai ini goshimani bai metang zago. Hakin neng bekabai poito se klai tongo. Neng bukuk bai subrai ini se goshi hungke ba. Neng besuk zara secure neng saiman sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Swngcharni kabang ma koknong ke belai kodok ke belai gono ke sanamu sungjago o kokno so supply mang tongni Jisu sani subrai elam bago kaisa thayono suijak tongo Jisu no subrai hini gosima bai simise mthangjago Jisu no subrai hini gosima bai simise a molbrung ni langmana yasagi mano bokha bai ke Jisu Kristo gthunyo mesni gthangi basa kani poito khlaima bai se kaituni mokrok kahamungi mano nini Swngcharni mokhang naito business kaham haikaba belai keno chakri kaham haikaba belai keno
kabang porijak abo bai kaitoni mokolok kaham ya Jisu Kristo kok khenaka aboni bagasi nang kaitoni mokolok kaham te a Jisu no bkhabai poito khlaima baise nang kaitoni mokolok kaham hallelujah praise the Lord aboni bagani khoroksa borok saya khlaima joto borok saya ang khani saw yes abo kubi kok nang ang sayawan tongmani abo mo nang saya khlaima bagaya Adam saya khlaima bagase tabuk te khoroksa borok kok khenaka abong kha Jisu Kristo o Jisu kok khana mane bai tamungkha nang kaitoni mokolok kaham mungkha Haipana kebong borok kaitoni mokolok kaham already engjakse Jisu Kristo ni jare haipana ang sumso ganang ang sugya ang sia ni salayu nang sugo nang siwo goshidi ni bukogo sugya ni sake sugyao tangnai kre hini gosiga kreo tangnai hamya ni gosiga hamyao tangnai manya ni gosiga manyao tangnai tanghimle thimung bai thangmung tabo obukogose Peter Saimanka Obuko busuk pantong aboni bagai Jisu ni mungbai saka aze asai prunsimi yakung yak manya no get up and walk ni saka basari te himdi ni saka tamungka basaka te himka Peter bini bukok na bahake yus khanyanang bos haimanka aboni bagai a yakung yak manya basaka te himka nang bahaya nini bukok na yus khanyana sisidi Proverbs chapter 18 verse 21 yes Proverbs chapter 18 verse 21 belai srai sijak thimung bai thangmung obukogosi kok sana hamjak nai rok bini man thanya man nai hini saw nang kri hini gosina musungre gosidik nang akriyo no thangnai sugya hini gosina musungo gosidik a sugya nang soginai manya hini gosiwo thangdik gosidik a manya sogidik jogo mano in Christ I can do sadik mang mano ang ganangse bo kring phai mang ganangka angka hamsek hallelujah gosidik nini bukogo jesik nang gosinai asugro nini hamari hallelujah praise the Lord tang himale rong bai sing tam phurang rong kotor mane yang nani ayang nara telangna bagai vital chikon sanango nini life no better excellent position telangna bagai bukok se tabo o bukobai nang gosi tong hungke Yesus ani subrai Yes, nang ago gitongo bono bakhabai poito klaimani bai angkaham angka. Yes, nang ago gitongo Jisu ni kesabai ani beba khamyaro hambai ka angtawe healthy kahamse. Yes, nang ago gitongo Jisu kering phaima angkanangka. Yes, nang ago gitongo hallelujah. Sadi bobai thansange borok katalangka. Sadi ang bono bakhabai poito klai yasak mani bang kaitone besangka. Gosidik Hamya ani bagai kerja, bema ani bagai kerja, ang kahamse, ang excellence, mungsa hamya ani tani kerja, keplai Jisus ani passing ke, sabana kebengi manai, keplai kaitos ani login ke, sabana mesin manai, sabana kebengi manai, sadi gosi plai mano tongdi, nini rungno nang salok plai mano tongdi, nini bai talon nang soton plai mano tongdi, hallelujah, praise the Lord, oh shaka talari makara bosti kiri, Swngcharni kok, avoid klai kaito tam sadihan akok no sadi hallelujah praise the Lord kasrang zakda tong thok zakda mare man kham musasek hallelujah praise the Lord so fadi as kolok phasing tai thang like nor yasaka buzi khang saimano Peter Jisuno reject klai mani Peter Jisuno sinia hani goshi mani saimanya hani goshi mani o Peter no Phola bai ja fruto idol zaka kaitor bai ja fruto idol zaka kaitor kok bai ja fruto idol zaka tamungka dynamic engka lokobus kang Jisu no gosika lokobus kang Jisu ni mung sirika tamungka yakung yakmanya hamnani sengka gabang ma bemar hamya hamnani sengka gabang ma thimung klaijak rok kathanga sokpaikya mothangjakya athayo klai tongbai mani mothangjak position sokpaikya nang ang bahaino nilarke asuk tongnani ya tabuk ok keplai kongna sanani si sadik Jisu selama ni sadi Jisu kuboi ni sadi bini thani simi sem thangjak mung tongoni sadi Swngcharni jasepana shortcut lama naituk di molbrum ni langma nang nonok ke beriman gla sabo Jisu Kristo simi si sadi okokno nang saya katai sab sanai hallelujah sana nangai nini ane dite obono thangni Swngchar ganangai kothoma kaham thangai sawi dini sabo a kothoma kaham tekuni ya obono Jisu Kristus selama, Jisu Kristus kubui, Jisu Kristus semua tangnai, hallelujah, praise the Lord, fighting, koraya wui, shelaya wui, kasrang lagi, tong top lagi, okong no, zoto ni thani seng toniri layana, hallelujah, nini bagai shokat tong, nengze kaito ni kok ni bagai appreciate tong mani, kau thama kaham neng sawi tong mani, nini bagai shokat tong, hallelujah, praise the Lord, abani bagai kaito seng no. Bebak area ono ganang klanya musungzak. Bebak area ono sungno kom klanya musungzak. Alai da klanya musungzak. Tini neng tomung no.
financially belai weak ngi tongo hungke rango belai nung sasai ma yang ngi tongo hungke busli sanani sengdi tithe ya fanan sengdi offering ya fanan sengdi naidi keto kotor mawo keto kanisao mai 4 kg 5 kg si sanani nago tomno 4 5 kg mai sarma bai busung man ni nung mai klaine rokno mai bona rong sungi naidi 800 kilos okay 900 kilos 20 mon 21 mon abahai man busle busuk sa kisi sase yes nini thaniwo kisi sa no tongo kaitor abono no sardi ni sau ya fardi kaitor busle ya fardi multiply klai nona bless klai ne kaitor ahoni bagina tithe and offering obrong tei ang thangnai rok share klai ya tinase kolog ang share klai gla but nang jepro sarnai afro nang saiman nai kaitor bahake bless klai malaki upuri nadi zukna hani tailam phyoguise bless klai ne hinisa tonnani jaga seri man gla khnisa abahake kaitor bless klai ne hinisa kaitor tabuke hamari klai diba klayo but nang allow klai hangke nang busle saire hangke kaitor yakri mengu nang allow ma klai nai o kaitor yes ana kuplung klai sidi ana alai da klai sidi nang simis ana alai da klai man zukna hani tailam phyogu nang ana bless klai man sade the yafardi hallelujah praise the Lord the body of Christ okay just bumungobo obumungo taru thadi Jisu suru thadi hallelujah but bumungon meaning tongo sing Kristowo bwsak kaisase hallelujah praise the Lord sing kai torotama bwsak kaisase the body of Christ hallelujah praise the Lord abuni bagino ang tini saunorong thanibo bodolni mung kotor tang situng Jisuni mungse kotorong situng ha bodol anu mo thangya Jisu Kristus mo thango nini bukogo Jisuni koksimi sajangna angsinai nang sabo ni sengkangke Jisu Kristus te ang kaitoni busa Jisu Kristus te ang borok ketal o kongloso sasiri ang omok jagani ang omok bodolni abosini sinimunya nini ani sinimung tamo Jisu Kristus ni Bisingtwi kaitoni busa kaitoni nukungni borok oboso sini sinimung nini bukukti bodol advertise tang siteng nini bukukti Jisuni mungse advertise siteng hale nini ani bukukti Jisuni mungsimis ongkona nangsinai tangi hemale Jisuni mungsimise lobjaknani juggo Swngcharni mung Swngcharni bodolni mung mungsa bodol abo lobjaknani juggoya Jisu Kristus simise lobjaknani juggo hallelujah praise the Lord faidik aboni bagino keplai ke ya prisalayan kaitorni kogo kuplong itong laiseng a kuplong mabay noroni lifestyle change itong noron testimony juda kukung itong tibo sing ya prisalayan tibo excellent ng layan a horo busle poito simisung tong laya tepong busle phailayan tepong busle ni thaisok busle thanglayan tibo kotor khalayan sini poito no tibo wana ma singsa signs and wonders nini ani Bisingtwi Nukjaknai tangai kaitor samung klaitong kaitor yagre itong nang poito himke kaitor nini logitong hallelujah praise the Lord nor tomungno tini wahaino tithes and offerings ro ya fana musung bangke ang norokno account link ri ruan okay but ang dagi mabaya nang saimana nangnai nang busli sarma bai kaitor no bless klainai of faith bai sinang ya fardi o poito bai sinang ya fardi ke khoroksa bai dagi jagi ke khoroksa bai sajagi no ya prite ang sawide nang ya prisanai no never ani kong thaisapan takhradi elambakni kok obukukti ore ongkhor ya sek khlaidi Bible kok sajagi je tong sajagi ya tongya sek khlaidi tomono Bible kong sajagi tongo oboni ni bagi profit no hungke nang afro no ya prishedi ang dagi mabaya oh hallelujah oh shaka thalari mastekiri ano follow klai kangke ang tomono suwag nangai lama klai tongke norobo suwag nangai lama klai tongnai ang tomono sitra tongai mungsa sik jaga mafar manjago ba mungsa sik hamyangu hungke norobo abono follow klai nai ano tomono follow klai tong hungke ang sanai bi pring kai sapano 0% pano taruk thadi ano Jisuno serek thadi Jisuni kok ongkhori tongmani abono sekhanadi ani lifestyle ta thangdi okay ano rek thana ta thangdi Jisu Kristus no rek thadi bosimis lobjarani jogo follow me ini sanai Jisu Kristus se abo orbinya hallelujah oh shaka thalari makara boste kiri fadi khasrang layan tongthok layan kaitor sung tajangi tong kaitor sung tori tong fadi oba higeno financial bu sung tor layan kaitor bless khlanya musung jago sukani tailam phiogoi nono bless khlanya musung jago nono hamari khlanya musung jago jaga krei mane nung jaga se riman gla krei khasa hini nai borok tai ton sina hini aba hai hamari kaitor nono rona musung jago phiaba nung busle sana nangnai kheto ja sukpana kotorma tongtheng
busli sari angke mungsa manya aro maisli sana nangnai afrun khetao mai mannai nangbo kaitoro sari angke kaitoro yafari angke nothing you will get Abraham sampoti kebangman malik haipano kaitono yafaro bahake yafarka Melchizedek osaini thane thangka te yafarka ni sau okay not only Abraham aboni porebo sengnugo yafarmani okay tebo sengnugo Zacchaeus New Testament phasiwan tabuk Zacchaeus a lokobonia tax collector Jisu Christo bini nukhong happaikya tamungka chirigi saka ani 50% sampoti ang kri ranga bagay risina hinisa tangai male afro exactly bo jaga yafarnai a yafarani jaga kri tanga Jisu Christo kthaiyo mesani kthanga basayako so bini sagre rok a ministry wong khoriako so yafarnani kono extra place kri so tamka Jisu Christo no bahaka yafarka bo a kri rok no bini sampoti 50% bagay rema ba okay hallelujah so nini ani thani bahine kabang lama tong yafarnani okay Fiaba right place yafadi nung kaito ba jaga dagi jago aro yafadi okay tomon the body of Christ of ministry won ni tithe offering yafanam sungo yafadi but force ta khlai jagdi ke baita dagi jagdi ke ba dagi ma baya okay nung dagi jaga yafari tongo hunke aro kono profit kri okay nung bujiwoi kaitor no busli sarke kaitoro masli sarke kaitoro busli sarke hamaringo blessing oni japro nung saimano afro nung yafardi obu niyom ya obu ni lifestyle si niyom ta khlai jabo na ain ta khlai jabo na obu ni lifestyle si okay tang male maisli sana nangnai abu niyom ya mai nogo sok pain nangnai abu ni bagino yafaro nini nukhonga alai da kaitor khlaina musung jabo abu ni bagin nung yafardi hallelujah praise the Lord so belai hambai norok account link mani thangana tolao description ang rirwana te phari pal ke sang kaitor hambai relaya kaitor sun bless thage tinu bini kok thai bai hallelujah oh shaka thakari malara bosti kiri hallelujah afa je nai tongai jotri shaka nin thik katan sarsari ulo afa bemar hnei belai tek to mari tongai abhai borok botongo bisingolo ang Jesus Christ ni kaplai mong baisau abema no get out right now in Jesus name kutolik kaitor ni bwsak si kaitor tomani mondir si nini jagi abo kutolik right now in Jesus name oh ratha khara bosti kiri hallelujah oh shaka thalari ma khara bosti ki thank you Lord the body of Christ ni bisingtwi oh Lord of ministry nung yafarmani ba oh ministry ni bisingtwi nini kokno nung kuplong khlairi tongmani bagai nung kaham Lord nini khairok ma hamjak ma pai fly ozora nung remani ba sing belai bless ka nini koko kuplong ka thank you so much Lord obo nini se ozora nini se Lord oh ratha khuyoro maste kiri thank you Lord nung sana bless khlaimani bagai nung sana prangmani bagai bahke busli sanai bahke appreciate thank you Lord Jesus amen amen okay belake hambai faringe tinasa nung siteng jotono hambai tege sang koya musungo jotono ganani nok je jage girja khlayo aro thangdi sabo basai koksa abo important ya okay aje basai sanai bokai tani kok sanai bufro jefro nung sanai kaitor ang nini kokna nang ang serna nango aro seraja basa kotor basa no problem nung sari kaitor ang serna nang nin kok aro freng dineng use khlanya kaitor holong no su use khlanya okay ngke normal borok to te use khlai jaknai so just submit khadi kaitor sadi kaitor ang nin kok nang girjawo abo Christian nang khari niyom bagi nang ta thangni aro nang maisana bagi thango ganti nogo jemon maisana bagi thangmani hai nang Pholani Samungsana thangi tongo borok girja nogo tini Pholani Samung online through Facebook live saka hainai girja thangpiri kaitor sarana thangi tong no bela excited ke thangdi kaitor ya farnai hallelujah praise the Lord ke boy wala nyata thangdi ke boy wala nyata thangdi ke bor hamya sana ta thangdi kaitor ya appreciate kaitor musung jago sing ya appreciate bini kogo Phola okay hallelujah bela ke hambai oba hakena sing daily Bible study klayo the body of Christ ni WhatsApp group tongo nung ba musung ke join di mano okay WhatsApp number hengke 9774518979 obani WhatsApp number norok ana text klai di norok ni bumung sui hakyang norok nong grupo add klai renai te daily Bible study nang klai manai the body of Christ okay abo WhatsApp group tongo oro Bible study klai leo nung muchung ke join di mano nini bumung sui ani WhatsApp number ke read hordi WhatsApp number 9774518979 okay belai kino hambai norok jo tono te pari
katung kajak bahagian tonglayan te every Sunday morning ni 8 ta somoyo live tongo norok jotono join khlai dio bahagian. Okay, padi hambai.